Murakaza neza kuri iyi channel ya YouTube, aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi muritega amatwi, ni ijambo ry'Imana rifite ubutumwa bukomeye. Turarisanga mu gitabo cy'Imigani, umutwe wa 10 kuva ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 20. Aravuga ngo iyi migani ni iya Salomoni. Umwana witonda anezeza se, naho uw'igicucu agatera nyina agahinda. Umutungo w'umuhuguzanyo ntacyo umara, ariko ubutungane bukiza ingoyi y'urupfu. Uhoraho ntiyemera ko intungane yicwa n'inzara, ahubwo yamagana umururumba w'abagiranabi. Ukuboko k'umunebwe kuramukenesha, naho uk'umunyamwete kukamukiza. Uwizigamira mu mpeshyi aba ari umunyabwenge, naho usinzira imyaka yeze ni ikigoryi. Umugisha urangwa umutwe w'intungane, naho umunwa w'abanyabyaha uba uhisha urugomo. Intungane bahora bayibuka bakayirata, naho izina ry'abagiranabi rirazima. Umutima w'umunyabuhanga wemera amategeko, naho umuntu w'umunyamagambo aba yihiga. Ugendera mu budahemuka agendana amahoro, naho ukurikiza inzira ziziguye bazamutahura. Uwica ijisho atera guhangayika, naho icyaha yeruye agateza amahoro. Umunwa w'intungane ni isoko y'ubuzima, naho uw'abagome uhisha urugomo. Urwango rukurura amahane, naho urukundo rukababarira ibicumuro byose. Iminwa y'umunyabwenge irangwa n'ubuhanga, naho umugongo w'igicucu ukavuzwa amahiri. Abanyabuhanga bahunika ubwenge, naho akanwa k'umusazi ni rwo rupfu rumwugarije. Umutungo w'umukungu ni umurwa we ukomeye, igihe rubanda bicwa n'ubukene bwabo. Igihembo cy'intungane nicyo kiyibeshaho, naho inyungu y'umugome ikamubyarira icyaha. Gukurikiza inama nziza aba ari mu nzira y'ubuzima, ariko uwanga kuburirwa arayoba. Ushaka kubundikira urwango rwe avugana uburyarya, kandi utinyuka gusebanya ni umusazi. Aho basukagura amagambo, icyaha nticyahatangwa, naho uzirika ururimi rwe ni umunyabwenge. Ururimi rw'intungane ni nka feza iyunguruye, naho umutima w'umugiranabi nta gaciro ufite. Iryo ni ijambo ry'Imana.